هم بخیر هاتن سر سران و سر چاوان هاتن تماشاوان نیجا دگوهره و ایشف جاره کدن بسه پیشباز نو به میوان مالاوه ام بنرن گرو کی استودیوی آماده مونجنیز و ناس بکن و ایشف کی بسر که سلیم تو بخیر هاتیه نه بخیر داری سپاس ام دکارن تو وسا بکرت و کرمانجی ناس بکن کیه چه کسی چند سالیه آره سرچاوا بچرا مجولی آره ناوی من سلیم آمده ما 22 سالمه کی در آمده ما گلگ نفچه آمده هنه زکی آمده تاش فرقی نیه چاقی زکی آمده نه فرقی نیه 22 سالمه لزانگه ها دیجله باشا ماموستاتی ترکیت خوینم بله پولا سیامین تبری تماشا کردی برنامه بله من تماشا کردم و چقدر تو آماده ای آره آماده مه کلجانی جینه کی نه باش نه باشه و دامان دمی در شاگرد شانوی بازاری آمده مه کارگه هن شانوی نه وسا آره پر باش آره te پیروز دکم شانوی را مجول دی بی آره شانوی را مجولم جان اد نابر زادشم زاروک تیوی جبو دوبلاژ دنگ دادم دوبلاژ کرمانجی آن زازکی دوبلاژ کرمانجی کرمانجی بله بجید پر چالاکی و چاقی آره te پیروز دکم سرکفتم بوده سپاس دکم اصلا تو بخیر هاتیه گره سپاس کم اوسته ام دکارن تجی ناس بکن اجیج باتمانه مه بله تموقی مه بلکی تموقی آن تموقی نه آره بله البسم المیننم چی کارید کی کاریم جماریاریه جماریاریه اره همان دمی داشتی اندام شهرداری مجلس شهرداری بازار آمده ای اوه تيجي تماشا كريه 6 سال تا برنامج تماشا كريه بلد تماشا كريه تو سر وقت وچاغي يعني بكلجان جي اره من اگوریانت کس حواله کی بکلجان لور خویای درسا خو باش خبت ید باشه سرکفتم بوته جی اصلا جیندار ام دکارن تجی ناس بکن بله ناویم جیندار پاش ناویم سوئر 19 سالمه اجي خواندوانه حقوقم لزانینگها دیجله اجي وقت سليم بشانوي على قدره باش دو حوالين كوبشانوي على قدر الفرن بله كومالما لزانينجه هي جوانا جي سلاوي خود شينم برحسكن سلاف دخوستنا الجمل سرسرا سلاوي جندار وسلاوي حمو اكيبا تاغو اريج بو كوماليا شانوي يا حوالين جندار سپاسكن اوقس اي اوقس اوقس كلجانيات يتني ولا نبر زيده اللي هي اوجي باشا نوري هناك هبه باشا وچاغي دو حوال به هنر على قدر ايه تقص علاقه تشتكي هي ناصله براسي از د شهرداری دا چند هنر دا دي komisyon da من خبات كر yalnız yani ko bejim دچم تنيه شخصي وصاب تشتكي هنر على قدر نابه نعم تمام باشا مش بو هرسيان سركفتني تخوازن ام بنرن اوي كس مخابن كسك بستردك هبه فورماتا برنامه بي رنگي هنا آماده بن آماده نه دگوهره دست بید که حوجه از بینیم بیراوام چه دکن چه ناکن یا جی از بش وساق دما پرسن سدی سد ده هنزانن پشتی بش هدو یمینه بشه یک یمین و دو یمین لسر هفدو یا پرسن سدی سد ده یک بی یکم جوده پرسن لجبو کون قریبن اف گرینگه دوز بورن ها پار بکم جبو قریبن مافه پرسن سدی سد بگرن گره کن دوی بشه ده پرسک بچی راست برسیوین. گر کود بشه کده یعنی ما 5 پرسین. برسیوا که تو نبه قط 5 پرساده پشتیوه بشه ما فیوانی پرسین سدی سد مخابن تنیه. و دو بشه فینال ده اونزانن ماسه غلط برسیو ده مافه برسیو در باسی ماسه دن نابه لید بشه یکم دویم و سیم دجی ام بجن سلیم برسیو ده غلط بو پشتی سلیم که زوب بله بوتونه کربه اوه مافه برسیوه بچه جوان او جی غلط بده چه ماسه یاد نجبوه دماکو مگو آ ب ج و د لمباسور پیش روید که او گرینگه پشتی لمباسور پیکت ماسه اکتیف تبن ایدی کی لزبه مافه برسیوه یا یکمین ام ددنوان نوره جاوش بشا یکمین دیمین سیمین و چهارمین بشا چهارمین دیسا مافه وی جوکری هنه امش او چاقه دیسا بینیم بیراوه هون کارن پرسه بدن گوهرتن گر کوپوانه و تیر بکن هون دکارن و بشر که غلط جه بدن آویتن دیسا گر کوپوانه و تیر بکن اون آماده نه؟ وقت جبو بشه یکم 30 ثانیه پاشه 40 ثانیه پاشه دو به 5 ثانیه جبروی کو پرس فهم نکر بعد دیسا دکارم جواره بخوینمش خود اکران ده جوه پرس
هبه جبروي نفكرن هون دزانن نزانن تقز بيل بوتونيكن ودسته وجي او اللي كيلك ابن نوري Nedir ben alın? هنا آماده بن آماده نوري بله باشه تگویری بشا یکمین دست پیدا کن جبو بشا یکمین بلا پرسامیا یکمین بی hem masi peyten girtin hem jî tentene peyten çekirin. A. Teşi B. Nik C. Şiv D. Tirik Jindar هم ماسی پیتین گرتن هم جی تنتنه پیتی چکرن مخابن نزانم لی مافیا منه Tene mafete bersi ve hey. Tamam, tamam. Pırsa hekemine. Mafete tene bersi ve از دخوازم بیشم تگویری اری Cindar dibe A. Teşi. Gelo raste anna. Bakabın galet bu aslan masate ve ketiye mafe bersi ve yete. Ben olsa azim tirke, de tirk. Teguere Evet. aslan dibe de tirik. Gelo raste anna. Bakabın galet bu selim masate ve ketiye mafe bersi ve ye selime. و بجرکا جه شیف Teguere اره selim dibe C. Şiv. Gelo raste anna. Ah sor kam çi bikin jwe. Aslında naber her adam. Tamam ere dibeku hay dibeku vaqt masi negirtibin. Ne var? Dedi teşi heye riye derese ne var? Tirik heye an nane tire heye. Ne var? O şivek nik usa ne var derziyek اره در tawandi. Tente, tente pete. Ne var? Tentener pete çekirin. O masi pete ingirtin. On kat için masiya? ناقد نشم اجنه چوما ماسیا لی یعنی نزانم همه بدن خاطره جواب یا پرسای کمین براو ایجل دمورالیزه نبن لیو خوزی یک کسک بایا جانه و ساقبه نه پروبلمه هینا پرسه ما پرن قنم شخوره تشتکی به هوره هیمون نوره اره اونا ماده بنه مدر باسی پرسا خویا دیمین ببن جبا بشای کمین بلا پرسا میا دیمین بی دوخا کی جانی تونه A. Dizik B. Kevçi C. Hesk D. Kefkir Aslan Doğa ki jani tune B. Doğa Dizik, Kevçi, Hesk, Kefgir A dizik. Dagoere Ere. Aslan dibeja A. Dizik Gelo raste Anna باش فیروز دکم نوره دیزک به دوخه یدن حموجی دوخین وان هنه وقت دیزک ده ترشک شکریه بله من سنكري عليه من ديتي كواتي شكرا بهم بخوار ناویره مجول آره. نبی چکر ناویره تابی ترشکا هندور دیزکه و یا بروشه نابیک نوره هون آماده بنمه در باسی پرسا خویا سیمین ببین آماده نه؟ اره اری جبو بشا یکمین بلا پرسا میا سیمین بی تیجکین مریشکان دچن روژان ده جهه که درتین A. 14 B. 21 C. 25 D. 28 Aslan Bisek. Teguere Ere. Aslan de B. 21 Gelo raste Anna Piroz dikim Takat kurk dani ne?
من ديتيه تدیتیه نه وره بله لگن فهم من ديتيه جبر کو بر علی قدر نه و دبا کو مروف نزانی به 21 روزا ده چیچک درد کوین جهکان اما بلزابزا درباسی پرساخوی چارم ببین گرکو جندار و اصلان و سلیم جی آماده بن آماده نه؟ شو بشای کمین بلا پرسامیا چارمین ب کی جان نه نافچه که مردینه A. Kerceus B. Qoser C. Şemrex D. Mahsert Jindar شمرخ بله قوسر بله محسرت بله kerceus Tegoere eri Jindar dibe A. Kerceus Gelo raste anna Akbaş Piroz dikim Her sene navçe indine yen Merdine ne? O şu Kerceus Ya إله Ya eli ya batmane ne var ey? Jivrji jbo Kerceusiya Slavên tego ere. Em hatin pirsa xwe ya pênca beş we bilezabeza qedand. Bêdeng qet xwe şand jî. Her çi qasî bersiva yekem wisa sê masên sor vê ketibin jî. Hûn amade bin ez ê pirsa pêncemîn bixwazim. اره Ji bo beşa yekemîn bila pirsa me ya pêncemîn bê. Kîjan tê cihê vala. Kesê baş xwe nade nokta nokta nokta. A. Berkaş B. Peş C. Keleke D. Paş Selim ده پاش de goyre من گوهره Selim dibe D. Paş Gelo raste anna Saat baş Kesê baş Nade baş پاش وجی خانه دا پاش کام بنرن دا انجام بشا یکم دا هر کی چند پوانین وهنه سلیم 2000 پوان اصلا 4000 پوان و جندار جی خودیه 2000 پوانیه ایجاهین اول لیلیه منو دست بکر نواره هون جز باور میدی لی گرم بون ناورا و بوتونا جینها باشش برکو کیته دبه حیا بشه ام ادابته بوتونه و لمبا سورد بن اره باشه و پروبلم اگو ساجیش خو تونه بو وربه امیل لزابزا درباسی به شاخوی دیمین بین آماده نه؟ اره بله چاوا پرس حسان نه؟ نه زحمت یعنی انا زانم اوید بشم پشته چه بقومه لی راحت بن بل نزانم دی بکن هر سیجی ببین یکمین نظام ها هون آماده بن تگویره بشا دیمین دست پید کرد جبو بشا دویمین بلا پرسا میا یکمین ب کی جان بویره که فیزیکیه A. Havengirtin B. Kufikibun C. Çekirna şerbeti D. Zengaribun Aslan چکنا شربتی ki can bu gereke fizikiye. جا چکنا شربتی Te goyre Ere. Aslan dibece C. Çekirna şerbeti Gelo raste anna Erbiji saat hoş. Hayvengirtin jî, kufikbûn jî û zengarîbûn jî bu yerên kimyayî ne kimyayî ne. û veger tune ye. Em ê derbasî pirsa xwe ya duyem bibin ji bo vê beşê ger ku hûn jî amade bin. Hûn amade ne? اره بله. آمادنه. Ji bo beşa duyemîn bila pirsa me ya duyemîn B. Yek ji pirên herî kevnar ên cîhanê yên ku tên bikaranîne. Di nav sînorên parêzgeha Semsûrê de ye. A. Pira delal B. Pira cendereyê C. Pira heskîfê D. Pira malabadê Aslan برا هسکیف برا مالا بادیش خونینن اردو کسینن از نظر آیه بعید امانه جندره دلال برا دلال سمسوره از باور می یعنی داویج مراستی یعنی ازم برا جندره te goyerê
بله Aslan dibêje B pira cendereyê. Gelo rast e an na. Saat baş. Pîroz dikim. Pira cendereyê. Nav sînorên Semsûrê de ye. Her du ji xwe pira mala badê û heskîfê teqez nihat bizim ji xwe wedîtiye. بله Em hatin pirsa xwe ya sêmîn. Selim ji xwe destpêkê de gotibû. Kelecaniya min tune û ez rehetim. Ne were? Lê karê hinekî dinê les. Tam erê bê kelecanî lê hinekî din les. ناوبرم من بوتون نه باشه نه Les tev bigerin baş dibe ji bo ku Evet. tu pêre bigînî. Bak formata gelek kes ji derve min dibînin dibên çima butonê min got heyran te got erê formata wê bu buton e. Ji bo wê buton جرينج pir giring e. Evet. Yani tu zane bin nizanî bî pêl butonê e û paşê dikarî xwe bi xwe vebijêr kale bêjin gexî. Yani destpêka bersivê û gavayekê min ya serkeftinê mesele ku hûn hinekî lez jî. لازم Çend kesa xwe pir aciz kir goya çima buton go heyran formatên vê bernameyê wisa hinek bername hene buton ne wisa hinek hene bê butonun dibe ku rejiya me binirxîne û ca sala pêşiya me sezoneke nû de belkî bernameyeke bê buton çêkin ji bo ew kesên ku ji butonê acizin dilê wan jî rehet be. Müsterî bin hûn li malên xwe rejiya me difikire ku sala pêşiya me bernameyeke bê buton. Hindik maye çalakiya çekin yani werin ber derî bê ha ho bê butonî. Hûn amade bin em ê derbasî pirsa xwe ya sêmî bibin. Amade ne? بله Ji bo beşa duyemîn bila pirsa me ya sêmîn B. Ji kîjanî rûnê xwarinan tê çêkirin? A. Gulanik B. Gulbav C. Gulav D. Gulberoş. Aslan? اتم ده گلبروش De go erê. اره Aslan dibêje D. Gulberoş. Gelo rast e an na. Saat xweş. Pîroz dikim. Wexta ku behsa rûn tê kirin ne were her kes isnik mayê rabe serkiya. Ji ber vê krîza aborî ya li Tirkiyê mixabin ne were êdî rûn tiştekî pir wisa efsaneyê yani ku mirov سخور رنگی ویزی زره bû zêr zêr. زر بیا زر Êdî dema ku diçin daweta dibê me teneka rûn bibin kêvekin ya jî bi zavê vekin. Mixabin mirov li welatê hebûnê be û anha jî tu nikarî be here lîtreyeke rûn bistîne. Em derbasî pirsa xwe çarem bibin. اره Gel ku amade bin ji bo beşa duyemîn bila pirsa me ya çaremîn B. Kîjan ajaleke avî ye? A. Heştpê B. Çilpê C. Hefcarik D. Şeşper. Selim? Kîjan ajaleke avî ye? Nav avê de dijî. و بجار کانتو کاری دیسا بخونیم A. Heştpê B. Çilpê C. Hefcarik D. Şeşper. هشت به Te go erê? اره Selim dibe A. Heştpê. Gelo rast e an na. Saat xweş. Pîroz dikim. Te dîtiye heştpê an te texmîn kir. نسا هیجانده Heyecand. Heft cark heta heft cara bi mere vene derj mere bernade. ها Kêzikeke ku mirov vedide heft cara bi te vedide paşê devşte berdide. û ji xwe çilpê Tirkî jî dedî navê wê heye. Ne were? Şeşper jî ji xwe perê wê hene. رویانه نه نه گوشخو دنجی اره باش e te pîroz dikim em hatin ev beşî qediya. Xelas hatin pirsa dawî
يعني نها برسين ما يسدي ستين ما يقولش خورا صحبات بك أنا وكايكو ده نافيو شيء مال بر كاميرا جندار فيتشتانك وكا كوماتنا ميسيونك ما هي ومال فيرها ماتنا برساب برسفين بيش أنا مقد صحبتنا كان ما صحبات شي بكن هاو برس ويرنكو ما أوصل شخور لا ميزة بكن أما مجبور الصحبات بكن ام پرسا خویا داوید پرسن جبو بشه جامعه درباسی پرسه خوی سدی سد ببین جیه هری بکلجان و بالریسک و نامادنه بله جبو بشادو یمین بلا پرسا میا پنجمین ب ناوه گالاکسیا کو پرگالا روژه و دنیا جیته ده جه دگره چیه؟ A. Şevdiz B. Kadiz C. Giyadiz D. Guldiz Selim Asta perse. Disa bukhinim navê galaksiya ku pergala rojê û dunya jî tê de cih digire çi ye? Şevdiz, Kadiz, Giyadiz, Guldiz Navê galaksiyê dipirse û dunya jî yani cîhan jî di nav vêya de ye C Giyadiz. Te goyre Ere. Selim dibêje C. Giyadiz Gelo rast e anna مخابن غلط بو جیندار ماسات وکتی مافی برسیوی یته شفدس كادس قلدس از ما اجازه قيادس قلت ما انا اجي نزارم يعني متقول راسكو سليم كوز برز فكي بدا ما زيد شو داما انا ب كادس تگویری اري جیندار dibêje B kadis gelo rast e anna سليم كاو قيات ياكل شاش ولا انا زانم çi teblev مجي تبيك Te jwed yani un dedi bak Türkiye ve haka izlever ne yapıyorsun? Seri mi jek ki Türkiye ve ne yapıyorsun? Carna peşbasten diben yani bir Türkiye heft işte diben ne zanım. Hun لسر خيني راكتنا لسر بانا Ere le çava. اختام زاروك من دقوتن كا دزينه شغل كادز جي تشدبه نوري شغل نافي خوي جويد را دغري دقوتن كا دزينه وبني كيسوان قلبويه وريا كادزي تشبويه ايجار بفي اوايجي ما بشهد يمي مداوي كر ام بنرن روشا بوان شي سليم 5000 بوان اصلا بفريكتيه 13000 بوان وجندار ويا 3500 بوان اصلا وقت الشراي ها ايه بدلي ويه بوان Başa ne xarabe. من اخر هنا بشا سيمين بشا شهرمين وبرسين سدي سدنا ايجار ام هاتن برسين خوي سدي سد هون زان برسين سدي سد هون راست برسفدن بوني ودبن دقت هون غلط برسفدن بوني ونيفجو دبن لي هيج ما في وي سي جارا ما في وي برسفه هي حتى سي جارا جي هون دكارن برسفدن كوتني و بجيركك مين وبرسف دا غلطه هون دكارن ديسا برسفدن غلطه هون دكارن ديسا برسفدن لهر جاري جبيرنكن كوبوني وما قست بوسا ام بونا دبرن اجا كوشاش برسف دا جارا يمين والراس برسف دا بوني وتنجي خوي بري نا وبرسف دا غلطه وقد هون دبن از بجير كيدن قد نظانم نكارم تخمين جيبكم ناخوازم بواني من بيتر بشكن هون دكارم فكشن بشتي كوا برسف دا مافي وي فكشين جي هي اللي هون زان ماف درباسي ماسيه كدن نابه Ere. herkes ji xwe berpirsiyare û ja ez ê bi dorê bipirsim Selîm tu pirsa sedî sed dixwazî anna Ere dixwazim. dixwazî Ere. wê çaxê bira ji bo Selîm pirsa me ya sedî sed bê lehengekî ku çeka wî hestiyê çoka deveyê ye û dixwaze felekê bigire A. Memê alan B. Kulik C. Siyabend D. Dervêşê evdî dem tune bûton tune ye acele neke bi bêhna firê
Heme alan siyaben. Ev destan biter garip tên ya Na bin xerib nayin az wan zanim. Lehenge çok. lehengê ku çeka wî hestiyê çoka devê ye. Ve bizerka bey çiye? Kulik. 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 Meme alan, kulik, siyabend û derwêşê evdî. Gelo çeka kê ji hestiyê çoka devê bû. Ve bizerka de derveşe avdi. Te goerê Ere. Selîm dibêje de derwêşê evdî. Gelo rast e an na. Mixabin bersiva yekem ne rast bû lê hîn jî mafêteyê bersivê heye. A meme alan. Te goerê Ere. Selîm dibêje a meme alan. Gelo rast e an na. Selîm mixabin ne meme alan jî bû. Ma kulik û siyabend tu dikarî vekşe û tu dikarî bersiva xwe dawî jî bide. Sopan neman. Xwe tu divê tiştê çû çû Nekevdu. tu maneya vekşî tune ye. Siyabend. Te goerê Ere. Selîm dibêje c siyabend. Gelo rast e an na. Erê di cara sêyem de bû saet xweş lê puanê te têra xwe şikestin. Ere. Ne were siyabend ew ji hestiyekî pir dirêj û serî û sawek cuneha kesekî nikarî bû xwelber ragirta. Xemîn he cahên te sax be Ere. hîna beş pirin. Erê bêmoral nebe ne probleme. Ja me herin cem aslan. Beli. Pêşîz bipirsin belkî tu bêje ez naxwazim. Ne were ji ku mafê te heye tu pirsa sedî sed nexwazî. Aslan tu pirsa sedî sed ji me dixwazî an na. Dixwazim. Dixwazî. Wê çaxê ji bo aslan bila pirsa me ya sedî sed bê. Navê hespa ku ker û kulik çûne bînin çi ye? A. Sosik B. Bozê rewan C. Deybelqiran D. Bilîcan Dem tune ye Tu dikarî ji ekranê bixwînî an ji te re dîsa ez bixwînim. Kero kulik. Navê hespa ku ker û kulik çûne bînin çi ye? Navê hespê dipirse. Sosik, bozê rewan, deybelqiran, bilîcan. Hatta vega pırsı hatta tamam zaman eseri te hariç. Ya tu dibê hay ana derbarê vê pirsê de agahiyek te tu ne ye? Tê texmîn bikî, tê çi bikî? Tahmin ezifikim. Şunu karım bek şimdi yani. Mecbur bersin bidî. Böyle ezim yani mantık gerek be bozi ravan. Te goerê ku tu bê erê mêvê xin hayete jî hevî. Vê pirsa me ji bo wê. Deve deveji Wê bileceğim. çaxî bifikire. Meze te bersiv neda. Te ne goerê. Gelo navê vê hespê çi bû? Ezim be bozi ravan. Te goerê Erê. Aslan dibêje be bozê rewan. Gelo rast e an na. Mixabin Aslan bersiva yekem ne rast bû? Puanê te nîvco bûn.
بله تو دکاره بردوام بکی و تو دکاره وکشی بلا حیات جه هبه از بکشم تی وکشه بله برسر نادی نه تمام اصلا و دکشه وش خواه ماف درباسی سلیم و جیندار نابه لکام تخمین وان بگرن سلیم تو باته بگو تکشن سوسک جیندار والله يمشي از ما زي بقولتهم بوزي روان اللي انا اجي صوصك بقولتهم يا ام بنرن گلو ناوه و هسپه چی بو؟ بلی جان دسترانه داشتی در باسته به انا برای آن دام خمدی نه جانی وساق به دبا کن ایشه و چندی سالوان دستانا گداری بکن نوره نکی او بیرا خویا دستانا نو بکن اما هرن جم جیندار تو پرسا سدی ست دخوازی آننا ما مست هر دو هواجي سر دستانو تشيروكن بري تشون ورخيادك اسمين اوي جمرجي او دنك بي اللي انا نظام برزيدان عبارة من تونه كيمانيا مني اف هي يعني سيرفي بشي اللي از تخوازم و برسيب فينم يا دخوازی؟ بله پیشباز کات گو از نخوازم لیز دخوازم گو چاوا چه دیبه گو برا تماشاوانی ما پرسه ببینید گو احتیاجام بجه چونه ریسک اجی از نخوازم لی سر جبو خاطره کو تماشاوان پرسه ببینن از دخوازم ایتجی جوره یکی بیت از دخوازم کالا پرسه چاوایه بله دخوازم پرسه بله جبو جیندار بلا پرسه مایا سدی ست بی چیروکا حسو و نازل لبر کیجان چمی در باس بویه آ چمی حسن عبدالی ب چمی پایه ج چمی چتله د چمی خابور چیروکا حسو و نازه لبر کیجان چمی درباس بویه گلو حسو و حسن افدال نابراوان تکیلی که هی زانم جیندار گرک پرس گرک ناو قاسی حسام بو چمی خابور ما فهمه یکشاندنی تو نمی نه مجبوری برسیف بده جارکه برسیف بده یا پوانه خوبه که دو قات یا جی پوانه تنیجو ببین و پاشه فکشه نه تو پرس گرک همی برسیف بدن تی تخمین بکه بله بله از خوازم بیجم چمی حسن افدالیه تگویره اره جیندار دی بیجا آ چمی حسن عبدالی گلو راسته آنا ساعت خوش فریزم بوی شوخ و نو ساعت تخمینه که خوش اجي خلطت السكن زي بقول ما برس يا قاسي هيسان ناب ساعت خوش پوانته بون دو قات ام بنرن پشتی پرسین سدیست روشا پوانان چیه؟ سلیم مخابن ما 2500 پوان اصلا 6500 پوان و جیندار دویدرا بنگا وکه بو 7000 پوان ودید جیندار دوی نایاو و ساعت به پرسین سدیست و قماره نه یا تک دیچی نماره و یا جیو سا پوانیته بلند بن و پیروز دکم ساعت خوش جا امی درباسی بشا خویا سیم ببن بشا سیم منزانن امی دنگی که گوداری بکن پشتی دنگ از پرسه بخوازم و بپرسم و نیجا پشتی وی دیساپل بوتون آخوا کن یعنی پرس لگورا دنگه باشه؟ آره باشه تگویره بشا سیمین دست پیدا که جبو پرسا یکم بلا دنگه مه بی لا میرانم نروشگاه مده کشک ناله له 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 دلالش کنار شاخ موی
ای هی زرق طبع دوی بردو بالا قزان و واسطیا فلک و پرجر محل و تاق صلح عمل خدا خرابی که مالا سری سر به شما در بگو بلا کالی دوی بردو بالا میران ji bo beşa sêmîn bila pirsa me ya yekemîn B. Ev dengbêjê ku di sala 2021 de ji ber Covid-19 jiyana xweş desta kî ye? A. Kerem Seyat B. Cemalê Mihê C. Seydxanê Boyaxçî D. Saîd Gebarî Jîndar نه شاش بم سعید گباری نج کووید 19 بو وفاتاوی سیوی دکم شاش در نکبم از خوازم بجم سید خانه بویاقچی Te goyerê اری Jîndar dibe C. Seydxanê Boyaxçî gelo rast e anna ای لی دلالش که نارسن دیامو ای هی Mixabin xelet bû aslan masa teveketî mafê bersivê yê tê ye. Merci. Deng ne dengê Seydxanê Boyaxçî yalnız 2011 2021 de ew ber ku rehmet kirbû gibek ew ve jî dur da hindik şaşma. Ez bêjim B. Cemalê Mihê. Te goyerê Erê. aslan dibêje B. Cemalê Mihê gelo rast e anna Saet xweş te texmîn kir an Tahmin di navbera wan ve bijêrka de Belê. Nare. Kerem Seyat pêşkeşvanê radyoya Êrîvanê bû ew dengê ku digo radyoya Êrîvanê xeber dide ew deng bû û ji xwe deng ne dengê apê Seyid Xan bû û ne dengê Saîd Gebarî jî bû ji xwe Saîd Gebarî nexweşiyek wî giran hebû apê Seyid Xan jî dîsan tedî nexweşiyê wî hebûn em hem Cemalê Mihê û hemû dengbêjên me ku koça xwe dawî kirine bi rêzdarî bibîr tînin Cemalê Mihê di rojên müzîkê yê konservatwara Aram Tigran de berî ku kawyum werin destîn ser şaredariyan û konservatwarên me kiribû mêvan li Amedê wisa me nêz ve jî hev nas kir hewceyê em li van dengan xwedî derkevin ku ev deng her li dinê bimînin careke din em hemû dengbêjên xwe rêzdarî bibîr tînin û em derbasî pirsa xwe ya duyemîn dibin amade ne? بله Ji bo beşa sêmîn bila pirsa me ya duyemîn B. Kîjan navê hestiyekî dilaşê mirov de ye? A. Tevnik B. Hermok C. Biyok D. Sevik Aslan nefere du heve damame. navera çi demayî? Mere jî bêje ya tu nabêjî Bêjim. Tevnik o sevik sev na tevnik bawer piyara dibêjim hermok nivîstê ezêm A tevnik Te goyerê erê Aslan dibêje A. Tevnik gelo rast e anna Mixabin nerast bû jîndar masa teveketî mafê bersivê yê tê ye. سیوک بیام Te goyerê اری Jîndar dibe D. Sevik gelo rast e anna Saet xweş Newre dibe sevika miş kestiye Canê te sağ be aslan xemlîne Na. qene puan naçin nabz kerek nîne Wexta ki te got ez navera du ve bijêrka dima me çi hat bîra min pêşbazekî me temaşevanê me belkî bê bîra wan got ez navera du heba dima min lê ez nabêjim kîjanin çima
يقول لك از شاش برسفتم وبتشج هفاريت نرجع وبوان بستينين قو از زد هندري خدا شخوره و بجير قال بيجينج يخم من از شاشمام اصلا شما كتوي تلفزيون سيفك راشي قوت يعني سر روی مرف سر روی مرف سيفك بو داوی خوشاش کر اجبر هاتم جانيت اصال جي كلاجاني از بهم تبله هفكر بله تمام يعني نوك تبله فيا برسا ما يكم جيبه برسا يكم اخ از جبير ناكم برسا ويا يكم جاني وساقبه امي درباسي برسا خويا سيم ببن امادنه بله پوانه وجه وسا نيزي هفدود چنا خويا يوي فينال که پر بالکش هبه جبا بشا سيمين بلا برسا ما سيمين ب کی جان قماش چه دکه A. Libajen B. Rengvan C. Çolang D. Gulang Jindar لباجين رنگوان کیجان قماش چیدکه لباجين رنگوان چولانگ نه ابنا زناعات ترزیبونه چکرنا قماش ده پرسنه بیش ده آن هات تا چی فهم کرد میگه او فهم کرد کی جان جوانا و قماش چه دکه قماش چه دکه قماش چه دکه قالا دروتینه ناکه نوره ازی با بیجم از دخوازم بیجم رنگوان تگویره اری جیندار دبه به رنگوان گلو راسته آن نا مخابن غلط بو سلیم ماساته وکتی مافی برسیوه یه مامۆستا بەبژار کام دەکارێت لباجن چولانگ و گولانگ مایه کی جان جوانا قماش چه دیگه لباجن چولانگ و گولانگ لباژن تگویره ئەرێ سلیم دبه آ لباجن گلو راسته آن نا مخابن غلط بو اصلا ماساته وکتیه ایجا مافی برسیوه یه ده دو و بجرگ مانه خویا ایتی تخمین بکن بمینا پرسا یکم دجا از بیم جه چولانگ ایت زحمت بود یعنی وقت قصایه کمه بله راسته جه چولانگ تگویره بله. اصلا دبه جه چولانگ گلو راسته آن نا ساعات خوش قنج نوساش سيايك برسيبك راستك وبجي خوشه ما خلاص كده ایجا خوش بو وقتا ماساک دچه بر جم ماسه یک دینه وسا کلجانی و تکوشینا دناورا ودجی خورتر و خوشتر دبه و هی کلجانیا برنامه لمالان گشتر دکه هونزان افتشت جبو تماشاوانی می کل ماله تماشا دکن ایجان هاش خواه یه می روسیپین ما کالو پیرین ما نها گوتیه لاو خورت نو ونچما ریا بابو کالانا شوپین نوره دما تشتین چاندی او هر جار مج جوانان باشتر دزانن ایجا لسر مجی فرض کوم ام تشتین چاندی گلک جارا تگو اری ده ام کسین جوانم بیجن بلک اج خوشی دخم ناوان کسین جوان نه حقیقتاً ل پیش بازان ناکم تشتین چاندی به تایبت جی کوم لگوندان مزن نبودن تشتین چاندی پیوین چاندی تیگه هن چاندی ام دوری وانن ایجا بریا و برنامه کو هر جار از دوباره دکم از صد باره جی بکم تگو اری نتنی وقت برنامه که پیش بازیه وقت دبستانه که ام گلک تشتاجی خورجه هند بن به هفره سپاورم تباشمان ماجی
وەکی من دفکردن نەوەڕێ غەڵەتیەک دەبێتە تونەیە گەرک و ئامادە بن ئەمێ دەرباسی پرسا خۆیان چارەم ببن ئامادەنە بله و گەرک و هونجی لە ماڵێن خۆە بە هەموو کەلەجانیا بەرنامێ لە بەندا پرسێ بن ji bo beşa sêmîn bila pirsa me ya çaremîn bê li cihê ku du çem digihêjin hev bejahiya ku di navbera wan de dimîne a berçem b navdar c girav d navrov jîndar li cihê ku du çem digêjin hev ja wê bejahiya ku di navbera wan de dimîne ne berçeme ne navdare Grav te goyerê erê jîndar dibe c girav gelo rast e an na بخابن غلط بو اصلا ماساته وکتیه مافه برسیوه یته بله Graf, net çendane. Heci dura aslında şaştım yani. Serim mu hamıcı beni gotuva. Berçem. يروح حمو برسيوه غلط تشبره هدو Ere. Ben rüya akıl yeki. Naro. هم بدون خاطر جوانتی خمینه دماته جدی چه 15 ثانیه تمانه Navdar. Ben navdar diyeceğim. تگویره بله. اصلا دبه به نافدار گلو راست آنا بخابن نراست بو سلیم ماسه تاوی نکت جبر کود دمک غلط پیل بوتونی کی ماسه حنکات کی نه یا پر جدی مسلیم قد حناك ناكم فينكت يعني وتماشاوان هجا وجديت ما سا فينكت يا تما كو دمك شاش تبع لي دي ساجيم تخمينات بكرن اري تخمينات يجي تو باتي بغوتا تش دو حب ما نشخه برچمو نافرو ماي ناورو ام بنرن قالو برسوا راس تشبو الجندر جراف چه علاقه Namaste berçem nine E tamam le grav. Grav kuro çar aliye ve avin yahu. Jindar. tiştê ku meriv dizane jî cana mere li vir Ve şaş rahmeli dike babi ha. Ve bihis temaşa vayın hejat. İşte ku mere zane jî yani mirov nave xoji lurj bir dike. rast Em jboy pır normal ha. Qat usa xaman nakhun. Pişta ve mase. Yani ana ez beşim jindar tu vere vir ve ezherim şunate. Zen nave xoji bir bikim yani. Zen nave xoji belki nasname bejim galeti. جبروي كلا جانيا فر جبوي بلا كسخ المال وسات خفر دوي ده نده نوري نبيش يو چاوان زان كرم كن سريل تگو ايريدن هوجي ببن پیشبازکی و برنامه نوري belê له دي ساجي ددي گراف جندار دي ساجي گراف نا بلو çû جان صاحبه ام هاتن پرسا خویا پنجم یعنی پرسا داوی یا و بشین آماده نه belê جبو بشا سیم بلا پرسا میا پنجمین ب هلبسوان آلمان اکل دجی تئوریا رنگان آن نیوتون درکتیه و تئوریا خو پیکانیه A. Goethe B. Herder C. Schiller D. Weiland Jindar helbestvanê Alman ê ku Doğru jinada kesek ya butonu de ji aslanî bû girê ji aslanî bû helbestvanê Almanê ê ku teoriyê rengan ê Newton teoriya xwe pêk aniye ê ku herî nas dikim û nas tê Goethe û êdinê xabin nizanim
dixwazim bêjim göt e. Tego ere. Erê. Cindar dibe a göte. Gelo rast e anna. ساعات خوش تبیروز دکم بس اجازه تشتکی بیجم جارا اول پیشبازک یا کوتن ناس دکه وهل دی بجیره برنامه بره کو تماشا کری به چی هات تبي من افتش قط نبيستي تقزفه تا نبيستي به وهل ده بجير يا كنت تزاني وهل بجيره Rêya herî baş, rêya ku merdisane. Buya wê disim. اجا قال لك جارا يا كو مروف بيستي مروف دبا برسوا راست لي طبي veya ne kanune. قديا ما فهمنا سديستنا ما في تيسدي دقجي وصا خملون جيدك ناخذ ملول ناكم او برسات شارم دا اصلا بينكت جبروي نتخو از باورم تپیل کر یعنی کو ماسه دور هات باته تقست راست آره. برسف ددان جبه کو برسن دمك کو خلطة. راست برسف بدانا هبون نکو تنبون لی مخابن دمك خلطم بيلكري آره ایجا بنرن روشا پوانان سلیم مخابن 2500 پوانا دیه اصلا بویه 10205 پوان و جیندار جی نها بویه خودیه 14500 پوانی کیفا ایلجیه ایجار نها پرسن سدی ست مخابن سلیم جبرکو دوی بچه دقت برسفتو نبون ام نکارن ببورن سلیم افتدی وک ریگزه که برنامه ایجار امش اصلا بپرسن تو پرسا سدی ست دخوازی آنا لازم دخوازی جبو اصلا بلا پرسا میاش سدی ست ب ناو رانکارناسیون یه بکردی چیه؟ A. Cih guhertin B. Nav guhertin C. Kiras guhertin D. Dem guhertin Acele neke dem cüber ku tüneye bina freş, xora bifikre Yani ya cî guhertine ya jî dem guhertine pêşekî jan bêjim navan dama. Yani nav çi nabe? Ren. Navê reenkarnasyonê yê bi Kurdî gelo çi ye? Cih guhertin, nav guhertin, kiras guhertin an jî dem guhertin. Pers reenkarnasyon rakibê da agaye me hê lê Lê gelo bi bi Kurdî miskeza qedê bîne. Hewl bide wî tiştê ku tu zanî li Kurdî Tam ji bo Kurdî gelo dibe ku çi be? ez bêm deh Te got ya te bêje. Te gotu be ez ê bipirsim işte. Te got erê anna. ez bêjim a cî guhertin. Te got erê. Erê. Aslan dibe a cih guhertin. Gelo rast e anna. Mıxabın aslan. Kedvîram. Aye. Evet, okey. Nav guhertine. Nav guhertin. Yani kijan ve bijêr B. B. Te got erê. Öyle. Aslan dibe B nav guhertin. Gelo rast e anna. Aslan mıxabın. Ew jî çû. Ma du ve bijêr ku te îşanî serê puanê xwe. Erê. Bes puanên beşa çûyî wisa dibin zayîne wisa. Beşa sisiya te çiqas puan sten dibin. Ew puan nîvco dibin. Puanê te giştî nîvco nabin. He. Erê. Ji ber wê dikar dilê xwe biçekî rehet bikî. Save. Vî devam kirin. De. Dem guhertin.
Yani Can? aslında navgıhartın min bihisu ciki khonda buji az zaman mal kudri bu nabiram. Bizim de dem guhartın. Te goyere. Tene Ere. bu diyeri. Ere. Te goyere. Ere. Aslan dibe de dem gohertin. Gelo raste anla. Ah aslan ah. Yani çiveci. Çibe canete sağ. Çibe, Tene ere. usabej. Yani. Vê bersivê ku kî amade kiribe ez dixwazim bi hürmetê xwe tevahiyê ber pêşawiyê xwe daxim li cara ewilî ez jî wek aslan fikirîm çûm lê mana yani Manaya reenkarnasyonê? reenkarnasyon guhartina rehe kiras jî cil e. Kras ere. Kras goherrine ne var? Piştî ku aslan pêşî got vebjerka a hindik mabû bersva rast bigota. Ere. Başa ku min nego. Bro şagal vurdur yani. Ne şoy ve bijer kedin mirov de xapine le mesela ku tu tam manaya ve şu mu got tecbe ku te go ez manaya reenkarnasyon et zanım got tamam problem tüne ben har rast bersiv de. Tu bu ne xapiya. Lê sax nezî hevdûbûn ya. Ne yapır et dedi ama kiras u edne hene gidin ne olsa. Cehev cihene. Canete sahibi xemnine. Na. Pointe hebun şoy. Ama her cem jindar. Jindar. Tu pırsa sedi sed dixwazi anna. Naxêr. Naxwazi? Na. Tamam başa. Ne mecbur ejber ku. Ve çağıyan binerin de encama pırsen sedi sed de revşa puanan çiye. Selim hinci 2500 puanı. Xwe aslan ma 7437 puan û nîv û jîndar ji ber ku ji xwe pirsina xwast 14500 puanê xwe parast û bi van puanan niha em ê herin ku em ê herin beşa finalê. Berî ku em beşa finalê pirsa bixwazim di beşa finalê de dem tuneye kesek pêl butonê kir ku xelet bersiv da derbasî masê din jî nabin û ku kesek dîsa qet di 5 pirsa de jî bersiv nede mafê wanî pirsên sedî sed tuneye. Çima ji ber çi îhtimale di pirsên sedî sed de rewşa finalîsta diyar bibe puan nezî hevdû bin û pirsên sedî sed mecbûrî be. Ger ku ew ê pirsên sedî sed rewşa finalê rewşa puana biguhere pirsên sedî sed mecbûrin zaten bixwazin mecbûrin em bipirsin. Lê na em pirsên sedî sed bipirsin jî ku ew ê negêjin kesekî ji we em napirsin ji xwe finalîst diyar dibe. İjar pirs hat hûn bi pirsên neqayîlin çawa neqayîlin qet zayînek we tuneye ku hûn qîmişî 5000 puanê xwe dikin hûn karin pirseke din şûna wê de bixwazin lê 5000 puanê we jê diçin. Na hûn dibên ne 5000 puan lê ez navbera du vebijêrka dimame ez vebijêrkek xelet dixwazim jê bidim avêtin bi 2500 puanî. Ve yek avêt hîn jî hûn di nav erênayê de ne hûn bixwazin vebijêrkeke din jê bidin avêtin dîsa 2500 puan dimînin du vebijêrk îja hûn bersiva xwe didin. Mamosta ji beşê dinê tişkî cudatir hebû min revan tevahî fêm nekir. Erê di beşê dinê de cudatir masa derbasî masê din nabin. Ha, tamam. Dem tuneye dîsa. Belê. Na dem tune. Buton heye dem tune. Yani we pê lêkirê te dî edinê de heya 5 sanî jî dem heye. Lê diveya de hûn ji xwe dikarin bifikirin. Heta sibê na. Hûn dikarin bifikirin. û di vir de mafê wê jokera heye. Hûn karin pirsê bidin guhertin bi 5000 puan. Hûn karin vebijêrkek xelet jê bidin avêtin sê vebijêrk bimînin. Hûn dikarin yeka din jî bidin avêtin dîsa bi 2500 puan. Du vebijêrk bimînin lê ew ê çaxê jî 5000 puanê we diçin. Mesela Selim nikare pirsê bide guhertin puanî wî têr nakin. Tenê dikarim vebjerkek. Tenê vebijêrkek lê ew jî puanî wî xelas dibin. Puanê aslan 7000 û tiştekin pirsê bide guhertin 2000 û tiştek puanî wî dimîne û xelet divê hûn vana baş hesabê. Êdî beşeke stratejîk e yani. Hem taktik hem stratejîk. Ji bo wê
هول بدن بريا هر تشتي بيل بوتونيكن بيشتا دبن خده مزنه هون آماده بن اما درباسی بشا فیناله بن آماده نه؟ اره بله تگوهره بشا فیناله دست بدیگه جبو بشا فیناله بلا پرسامیا یکمین ب تنگاوا کو بحر رش و بحر آزا که دگینه هف کی جانه A. Bering B. Kerç C. Odessa D. Kiev Selim دم تنيا قد نحوجي عجلة بكي كو زاينك ده پرل سروان تنه بجي حول بده زانين خوي بن هش بينا بيرا خو پر بكيرتيا وتشت و خو بخو بيجين غالب و بجير غالب بيجين گخه دبكو هري داوي تبه يا راست مستد کاری برس و جاردم بخوینی و بجير کا بخوينم پرسو بجر ها پرسيجي بخوينم ها پرسیجی تنگاوا کو بحر رش و بحر آزا که دگینه هف کی جانه برینگ کرچ اودسا کیف هي آگاهی یک تلسر یا تخمین دناوا هر دو تقصد بجر هستن کاندا هاز و دناوا هر دو بجر کاندا مامه کی جان Odessa و سه بجر برا سیو بجای کاد مایو باشه تا یک بیجینگ خستی خمنینه از بیجم آ برینگ تگویره اره سلیم دبی آ برینگ گلو راسته آنلا مخابن سلیم پیش خو ماف درباسی ماسیت نابن لکا وکا kubari vaka usul em fikra vajib bigrin. Aslan tu batê bigota kîjan? من گوتوا کیف çünkü ل بارارش o Ukrayna hani navara orada az benim yani bir mantıklı az bizim kiyef Jin dartê bigota kîjan? برینگ نینه جوری دمینه لهلا روسیا دمینه اودسا جیز نباورم بحرا آزاق قاسی زنم لهلا دولتا قزاقستان به و بحرارش یعنی ایک و جدا نوان ته کرچ Em binerin gelo bersiva rast çi bû? Tengava kerçe bû. Ne var ê? Canê te sağ Selim. اره Em derbasî pista xoya duyemîn ji bo beşa finalê. Amade ne? اره بله Ji bo beşa finalê bila pirsa me ya duyemîn B. Kîjan navê zanista erdhejê ye? A. Jeoloji B. Radyoloji C. Sismoloji D. Hidroloji Jindar Dem tüne ha jindar acele ne? بله نه غریبم جیوه برسفر فقط دبیم برا توایی راست Eriş bak tevahi rast be. Vakta gotu umrom nur navê xwe jî bir bike. Ja ya rast jî ji bo ku tu ji bir nekî û xelet bersiv nedî bîna fire bersiv bit. نافبرا جیولوژی سیسمولوژی مام ارتحج از ور تخمین دکم سیسمولوژی به هجاندناوی تحسبات ورته بیرم سیسمولوژی Te goyere اری jindar dibe C. Sismoloji gelo raste anna. Saat baş. شانسه خراب Şuan kere hatı baş koyu versin bir daha ya. Ne var? Şu kesi kuvi karıcı var ben sismolog. Ne var? بله Yani lugora beşa finale per seke per
hêsan bû. Ne? Ez ê. Yani ji bo we ez bên qey ji bo pirsa yekem hêsantir bû. Ne were? Pejbir nekim amız. Na pirsa yekem ez bir nas. Deyca ha ma ez bir bikim ve temaşavan çavaj bir bikim. Dibe birayine xoş qat xemnine canê wesa bû ne problemi. Hûn amade bin em ê derbasî pirsa sêyem bibin li ber xwe bidin biraqene herîkê mafê wey pirsên sedî sed hebin. Hûn amade ne? بله Ji bo beşa finalê bila pirsa me ya sêyemîn B. Kîjan ji 2006 ve êdî wek gerestêrkekê nayê pejirandin? A. Plüton B. Neptün C. Merkür D. Uranüs. Jindar زو برسوی بدن پلوتون te goyerê اری Jindar dibe A. Plüton. Gelo rast e Anna. Saat xoş. Te pîroz dikim. دیس هست ترسیان مگویا اورانوس در کبه او Nana ترسبو îro jindar ji navê xwe jî şikê de ye. Nana îja avantaja ji xwe vê beşê çi ye? Cibe ku dem tune. Dema we ye ku hûn li ser bifikirin û zanîna xwe, rastiya xwe nekin qurbanê xeletiyê. Ê du pirsman. Ne war? Aslan taqet bersiv daye? Divê beşê de bersivek rast. دی برسه نه نه. بشه نه من زینه. سو سر ناتی Du pirsmane û hewl bidin ji ba ku heger ku tune beqet mafê bersivê mafê pirsa sedî sed nayê ji were bila haye we jê hebe. Du pirsmane ji bo beşa finalê. Hûn amade ne? Ere. Ya kelecanî nikarin bêjin kelecanî tuneye. Wê çaxê ji bo beşa finalê bila pirsa me ya çaremîn B. Kîjan navê tevgereke feminîst a sed salên 18 û 19 mîne? A. Gorereş B. Gorespî C. Goresor D. Goreşîn. Aslan? tam ciki konzan rahat Aslan dibe erin pelekire de kayna bersif çiye. feminist Rş Gorespi باور نکن گورشین بجم C Goresor Te go kîjan? C Goresor Te go ere? ere Aslan dibe C. Goresor. Gelo rast e Anna. Ah aslan. Zorê xwe gihan dibe bûtonê lê nebû. Selim tu batê bigota kîjan? Texmîna te çi ye? Tahminam mı içinde? Çıpırsan kadre kodu. Texmîna pirsek zehmet e tam pirsa beşa finalê yani. Ne were? Tu batê bigota Dibe ki gotu ben bra goravan reş be. jindar te bigota kî? گورسپی وک آزادی تی از مزه بگو تمام گورسپی Em binerin gelo navê ve tevgera feminîst çi bû? Goreşîn. Pirseke zehmet tam pirseke berî qedandina finalê ne were? Her car qey sismolojî napirsin? Yani heqa nîk li vir baya ne were?
نیک و تشی نوسم مثلا تنتنه یا و ماسی گرتنه دوید ورده بایا مامۆستاوێ پرسێک کریە هەندرە مێژێ Yaş bir. يعني ميجي ماسي نقرتنا ليه الاسبان من تخستفر من برس اما ذكر انا او برس تخستفر برس كاس جبوك هسنكو مثلا جبوكو بيفكت اري تمام çandı ejiyle kutu tane bihiste ve tane bihiste perseke zahmete ma persek tane يعني وصعب بيدنج هدي وك افا بنكا ايوه برنامج قداد وتشليكر يعني tam bu meseleye kujindar guamış bu misyon ekatne persek berse bedin u biçene çavadı çekapsa beriz ve persej bu bakım ve usa hevi dikir ناوبەرم من بوتۆنێ قەنە باشە ئیرۆ نادی ساته خوش شو ليه لێ دەدەم لێ وەرخوایەک و دەمەکی شاشتا لێ درنگ اما لا شخوف في بشي ده سليم واصلان وهرديا والرسبن اما بدفج بوتوني بردا ساكنن دبت خوياي هنكي ودفج بوتوني بردا اللي هين برسكيه دي ساجي براج جندار جيبو هنكي البرخوا بده هازاني خوش داره اصلا وقت شیرا وقت جنگاورک بشا وده کت ناف پرسا كام ماي برسك نوري ام بلارم بشتي في برسه چه بقومه و نامادنه قالوا بيدي بسدي سد مينا نامينه بشتي في برسه شخمل بونا مزبكن و لغوراوي امي برنامج خو بقتين آمادنه بله جبو بشا فيناله بلا برساميا بنجامين بي دانزانا مافین جنان و ولاتیان جالیه که و هاتیه داخویاندن A. Flora Tristan B. Olympe de Gouges C. Maria Holt D. Emma Goldman Jindar دانزانا مافین جنان و ولاتیان جالی که و Konuş kesne var Selim قەداڵێک Kerem adikara bu toran bebiş kenardan دانزانا مافین جنان و ولاتیان جالیه که و هاتیه داخویاندن نافبرا ماریه هوت و اما گولدمن دمینم لی اما گولدمن جمبر نیسترتی جبه كنت ناف بهستيه بتنسترتي نظام بن میجیم بنهش بنهشتا دبت جيكي وهبه اما جولدمان نسترتي لي ماريا هو شي اما جولدمان تقويري اري جندار دبي ده اما جولدمان قالوا راسته انا مخابن جندار ما puan نداته کاجام تخمینه اصلا و سلیم بگیرن اصلا سلیم puan نستین چه تخمین مدگیری اصلا تو باته بوتا کی Vallahi çipeşim ya. Yani Çeki ben beşi. tabii nus saat kılman. Hani Florya edi Flora edi jumra germte. te bota Flora سلیم te bota ki جە ماریایە ناوێ بچێ te bota Maria ام بنرن گلو برسوا راست چی بو Olimpiyadek Gouges ve tahmin nedikir. Canı ve sahibi. سپاس پرس قدیان یم بنرن روشا پوانان چیه و کی دبه فینالیست و هفته سلیم مخابن 2500 پوانی ده ما اصلا ویجی 7437 و نیف پوانی خواه پاراست و جیندار سری گوونده کشاند 34500 پوان ایجاش خواه بوی آوایی ام خواه موافق وی سدی صدا هباجی ناگیجه پوانین جیندار فینالیسته مکیه ایوه هفته چپکه مج بو جیندار که پیروز دکن ساعت خوش ایجا بری کو ام دیاریه وجی بدن و کام یک بیک پرسکن چاوا چو ام سلیم دست پی بکن
Selim. Ceribandina ke baş bû ji bo me teva saat texmîn dikim. Spasî ji bo hemûyan. Bes e. بس تشتغل وين يعني كو بوتون بهاتا از باور Ere. نوره پرس يعني برانيا بلكي برسان بلكي يك دو حبه كو ام بيجن تو بيجي ولا آگاهيا مجيتو نبون Lê piranî ليوي بواني وبلكي نزي هفدو بانا نزي وي هفدو قصد بانا. فينالي ده قايش بهفدو ره bikişanda. بكشاندا نوره يعني خوي يعني بروفيلا كل فير سيكس نه مثلا بوتونا falan از باور مو puane و ان تقص بچونا پرسنت سدی سدیت فینالی ده لی جانیت صاحب وقت نگوت جرباندن خوش بو جربه که خوش بو جبو مجی برنامه که خوش بو سپاس جبو کو تو تبلی بو Spas xweş. اصلا يعني لزابزا دست بکر لی پاشه تا درجه برنامه سا يعني توا بوتون او جي عندي شانس براستي جي كوبرو زانه نه لسه بوتون هبجي بوتون هبجي. چنا به يعني يعني جربانار که گری که باش بو جبوی پیشروجا کردی را اف برنامه گرچتن يعني جدیدی چیزی زاو خوشه يعني کومندو د تلویزیون دادی از پرکی خوش بوم direkt مگوزی ای سرلی بدم و هوا سروالا من گیشت işte. سپاس جبو بشتاریاته تبلیغوناته سپاس و کن. کلجانیاته یا برنامه ایجام هر انجام جیندار حسك چاوا و برنامه بگشتی جبو تا چاوا بو حسياتا هاتنا برنامج پر خوش بو بري هاتشتي لهندري قحفيم دا و بهوالي خوشي پار وكرم قازنش کرن سرکفتی بون نپر مهمه هبدو ناس ما هبدو ناس کر بهوالا بوا بس پر کیف خوش بوم ام جی قالك فايداوي بو من پر پیشتا خص از او دوی حسيات من هندريم ده هي انا وخوش بو يعني ساعت هاتش خوش ام جی سپاس تپیروز دکن یعنی سه حوالین جوان مروف کیف جه دیگره و مروف کلجان دبه او هولدانا کو زانینا چانده و کردی و هولدانا کو دخوازه خال پیش خل کیف خوش بون برنامه که خوش بون لی مخابن شبه کو تالیا تاری برنامه پیش بازیه یک کسک بسر دکه ولی وکی کو جندار جی گوت کی ته ودرش خو آرمانش اره راست پیش بازیه لی آرمانجا سرکه کو خدمتا کردی دکه خدمتا به کردی مروف زانینه چند خو هنر خو دیروک خو زانی به Bêguma. ام جی سر ناوی اکیبات گواره سپاسیه و دکن و چند دیاریه می بچو چکنه جبو کو دله وجمه نمینه تدی تمام جبر کو احتمال کو تدی جندار د فینالا مهده به یکمین و کامپیوتر بستینه سپاس سلیم جبو کو سپاس خوش. تبلی بو دیاریه می پرتوک جو شانخانه Kim? آرامه دکن دیاری بو کو دله ونه بین تمام نبیجن ولم تمام هاتن ام دسوالا جور و گریان کرم کن جو شانخانه آرامه چند پرتوک سپاس جبو تبلیبونا و Spas جبو xweş. کلجانیا و شخو امه به جندار ره د بشا فینالا مهده جی دیسا هفدو ببینن جندار اف جبوی بوک antrenmanه که مالا و آوا به بله تماشاوین هجا ای شبجی ما فینالیسته خوی هفته دیار کرد تگو اره او به همو کلجانیا خو هر هفته به میوان مالا و حیا برنامه کدن ببینن دناوا خیر و خوشیه ده دم باش